Minerai folin kontinua aumenta e merkadu. Dadau ne laos det gasóleo no gasolina mak folin aumenta e posto de abastecimento sira, mas bem minerai mos folin continua aumenta causa o sifuno e a Médio Oriente. Minerai na be antes ne aquabot ida ho folin dólar rua ho balun, dadau ne saiu na ba dólar hat, enquanto litro lima na be antes ne ho folin dólar walu, dadau ne saiu na ba dólar sanu recen rua. A rita de cena no dar vendedora hateten, razão sira aumenta folin minerai, tamba importador mina mos hasai folin, when hira sira basosa e posto abastecimento sira. Ne antes ne kan uluk ne kan fan $2.50, ida nene ami hal toh nene kan $2. Nabe toh nene. Agora dadam ida nene $2, tu mai kraik. Agora dadam nene sai mai letene $4. Ida nene agora sira pertamina dadam fo ami 10 ami fan 12. Lana kono ida tam sir tiro halima ritani ni nusa kami hal na korfare. Ema sosa paling ema hansa na ahi mate ema mai hola aku jaru ema tola hansa uluk pe to masa 5 ne hansa waran sir fotin la beleonan. Oh ini melor dak masa mai mus agora mala fosa tama 12 ni tatu kuliah nusa. Den mine mak sae. Sira hatum bele ami mos bele hol to bidong jaru. Agora ram hola bidong ru la bele hola masa 5 det. Masa 5 ia $340. Masa 5. Tai besi. Estonian. Uluk ne 318, kadang-kadang 335, kadang-kadang 325. Agora dadau ne 520. Tambah be $72 kali 7. Masa hitung mak be bidong ida. Ni itu bocor mak bele bak betama ami be bisnis ne hakar muntun 5 sene tinggi be. Fui surah hotu mak bele faang. Sekarang kita faang dia mak surah monomodal. E a fatin hanesan Casimiro Amaral no dar moço vendedor minerai haktuir, a situação nebe hanesan no russo a tu governo buca meio so de resolve a tu povo sira la bele sai vítima ba situação ne. Uluk masa bot itu ami hola ho 300, mabe agora ne nia $500. Masa itu. Ida dalam rumah ida kona masa bot ida kona nia $75. Hari ba situação ida agora dadau ne barak ami aku ida nanotak ne ami fan $3 siramai ma buka $3. Ami muda ba $3.50 en tahun siramai ma buka folin kamande $3.50. Folin saya ne fulon kotuk ita hari ba situação ida ba momento ita assiste media ne ya funo ne ane começa situação ida ne começa hu mina buat tu folin saya. Situação sedok funo ne ema hola. Mina raina ami dalam rumah ami fan lato semana ruahan sana ami bohola fale. Tapi situação ainda agora difícil talvez. Dalam dan haus suba governo Timor Leste hari situação ainda ne tamba povo ne kibiet lai hanebe usuba ita bocera atau buka meu so sama bela hatun mina o buat sasan nebe mak folina agora darau ne sai. Laho sareba mina det mabe hareba fos mina agora buat todo nebe mak povo agora consumi hela. Antes ne deputado Sira Russi bancada oposição li Russi reunião plenária Russu ona governo li o ministério competente a tu resolve questão ne mas beto o em loron se da solução definitiva. Luciano Amaral, Agostinho da Costa, GMN.